Ithukiisye gaini mugethie ngethi cha mwaka mweu wa 2024 nitawa mutuku wa muindi lwamwambua mwewa mwetangwa na tuyambia mwaka huu itukwambia kila kisomo kitu twitha tuendesye cia kumana kindini na uwo wa kithio cia muukamba. Umundi nienda tunenanisye yulu wa kindu kimwe kithitwe ta muino katika maisha ma muukamba, nacho ni kindu kitawa Kiima Kiweu na Kimena. Cio cindu ona muukamba niwisi niwithia wanacio mbai lengi cia sisya ni ciutwa nitwithia wana Kiima kingi na Kimena na Kiweu kingi thini wa ithie ene cio kyaumie nitukwitha tuinenania na mutaalamu mwa kithio witawa maingi ula ni mutumia wa Kisuka na ula ni wenda kuthemba atutavye cio cindu kyaumie na nikwatia we muukamba we vala uweni wisikana kila umweni wonete wonani wa Kiima ku na Kimena na Kiweu ku cia muukamba. Kiima ugathi okathi yani no tethia ni muukamba ungame kwanza niwe witha we bathuku ona wisi kana nukuone anesabo utona uthukumanga na ukababute wa Kiweu wekia bidii wakwata kindu uibika mucie wetha withia wa ilovi utiwa akamana nganyano za majini maki ketha ni mundu muka atiwa atwetwe na atumia nake no we wikite bidii wetha ni wanwa atiwa no etwe ni ndawa wetha ni wa mosa atiwa ni wa waiyola mwendu ula wo wa muthelo wo tusisye imba Ithukiisye o tuimana kula kyaumie tuwekane na kindu ki na nitukuendea na umantha nzia ya kutunga muukamba kumutungia kati na kumanondu Kiima ki na Kiweu na Kimena ki kiuthela nundu ni mukuona mbaitu tutiende nesa na mwana witu ungamia kivila twachio kicho sumbe no ithie mambe kukela tukaja mundu ndatona no ithie mambe kukela tukaja mundu ndesi kwa kitumiku twikala tutanisye kamba make twi masaku na makueni mpaka indi nundu oundu twatanisya no we tukasinda wa ku Kenya na kula kungi tithei na wendano tithei na mwiwano twithei na kwendana na kutethea nesya nundu no katethia mundu nduthelelwa wisive awa kendo ikakwatie lengi ndipo ni kwithia ni yakwatie lengi no katetheesya mwana wa mwenyu ukatetheesya andu maku ukatetheesya mundu waku isiwa yake kukila kiwu withione yaku yakila indi akaitwegwe historia Kiweu Kimena na Kiima kula kyaumie na no tukwigwa indi historia ya tene ya athani maitu ta syuke mau masaku na ndona wa kauti na andu ala nene maingumba ucio ukamba. Ni asante na ni karibu. Ni karibu ku Akamba Cultural Center and Museum. Na ende mbaitu Akamba utondu na mutabisie tuende na kila kisomo kito cia kithio cia muukamba no munthi ni twakwata mueni munene ula ukwate kithio kitui makueni na masaku eka tutabye ni wo na ende ekahata. Ni karibu bwana Maingi ende watu ya wita wata sita wa wanaitwa Maingi wa Kali mito Akamba wa makueni kibwesi na maondoa makithio tinye na niende no masuchi na ikithio ukwate ilio cia nata kuukamba ikwate makueni masaku na kitui na ukwate etachau katika kithio ni thande bundisya Akamba kula mati mate mathembo mina ila misho nesya muukamba wati na niki unonie kana niki wonie ukwate kithio kiu katika ila na kalile na kwatie report no message ngomete kuma kula kwa tumia la maite mate
mambira meka ndimoni ndele na makulingala mekia mi umba no kuye kalipo yetu mbai mona kanisa ate mundu isoboya weka na mambia nambisi umba nyanga tambisi mondi kula matembo mana ngiti Yesu ya twende tukila bantu na ndino mbanetiano ndi andu ala mekwenda maikoka ije nendesi ego nitwewa wio wake ti wia wa kwiyosea ti wia wa kosa kibiashara kana wia wa kwenda pesa ni wia wa etiwe na maitu alama tutiye mamuninge mwanonsu wa kukwatanya kithio nundu ni monie alama tie twe malikile witi kiloni onamo maitona kuboya ndino ikabonoka kuma mathinani alama ekwo ni mubea na yu kukwatanya ukwatanĩtie mwikahata sana yuma unrateka ino makusobya mauthiululuko ando fundi sia ndondo ngwetona ila kwa thokwa ila maumoka akidondo sana yu serikali sito sia mutiuko na serikali lamena no meona mipango lakini mipango ndio tukianeza yo kuba matea ngawasi abo wa mwe ya kino ngwa ikuige kana kwa na ni kwa wane mipango ndo ya ile kwa mbisi nundu kuangalekanya yinye na owo nundu la na taweke ngana tawene ne atunyazu asio kema mambiye langa maza nyane maunyikola maendi ndiyo kamba no weka so na mbwe kawa bandu bakuwa isi kawa yati anezi kwa ungamela bu yuwembea nunena na chuke mau ula wa mwathani wa tene iyi spirit isi tinena ala sha mwatu wa ngoma kilundo na yuko mathamia megwo mathamia kuma ba umatwaeba ila ndia ila kwa ekie kuo kwa ukamba ni mathamia ndo maikala hapo kumu kumekala hapo kula mekala oye ukangani na spirit ila ya mwizo ya Muukamba ila ya nena nangai kuhusu maundu ma mbuga na kongoma kukusovya maundu ma kithi tawandone wakauti na kila musungu woki na asema jana ake amukwata amuroye kuweke zamani kisimayo amuntu abu amuje buke zamani na lewone amwe amina lewusu akwe yona ili akamba tizanga amuno yaje tiona atongo imanda ambe chianza na kundu kwingi lakini ona mayeta azungu azuma makwiye laika witoto zuira wandone anena nanga imbwe kawa kweza nundu lawo musungu wogi amwe no akaba kwa kumonje ndone ane niwotuma mande okutiteka enda umonde wuche mbwa kwezana na naona thama ba kwakwa mbwa yuite yutayu ningoma anano taidanga inde mbwa ne ya ubiye musungu akaka makake kakwa na alikweli chakala kasumbane kane kikalo akuma undo ndone ekala emuisho nibo wezio bikasite Yesu eso kwatu ano akamba yili kiima akamba kila kyo wiw'aa ila ikizi dola sia Muukamba Muukamba wo ndola wai no tweka wa muyemo akita autumikia nzia akakwatu ne Muukamba ongi akatwa ngoso akamini ande musungu ndo wana wakamba no moandwa na mundu osu ati aumane ya Muukamba atio ibinde yona ku 2016 bana kune twele yo tienda kwenda kumba nyemba atwa banga tienda odi kurusia siumo izu ko ya matu so ya kacha rosende mu matu atali takoma na tiusie idito ila seumane we bindane ina maumaito nundu idito bya mundu ikidito chale yo kidito na bungo cha mbiso ukaingo kidito cha muthanga ukaingo kidito cha ngwa yani kwa nondu mundu la wa mukwata ai position ni iliata chikiti mundu si ati ya umane aende kindu kuchaza cha kwata kamba ugezo na ukakwata na Muukamba yumugeje ya biashara kitamba kitokwana mbai twa kamba ni mwewa
mundu wa mwiso ula wanena na ngai mbue kaua eta wandone wa kauti na ndone wa kauti ni wokie musungu amweke ya mutiani amwe usia mbua kwe thano na ndone ausia mbua yema ya musungu ya twawa na indi nipo musungu wabikiye kwosa akamba enzake mamubunania na meso kwata ndone na musungu we akiwa mua amutwa ko ya Lamu lakini twiwa kana akamba aingi anduala mai athanimo meko bunani wano akamba na musungu ndawa Muukamba muno tama yathani na amandu betwe ni ngai akamba enzake no mamoa na indi ni kumana na syiko isu sya kuwa andua masa kuetwa ni ngai atumia a kana ibeti alama yathani na alama e andua ngi mandu betwe ni ngai ila Muukamba waminie kwikou ni matia maumanea na chiumo isu ni jo ikwete Muukamba ono monde na ende nibo bana mainge utwea ne kwenda na ni mana atatete kumbana ne kana mauche Muukamba chiumo isu cha umanewa na andu asu mowawa mate sawa makatwa muzungu akanengane beza kana katapanya makaikuwa na matia maumanea kamba na kwou kila wiw'aa Kiima Kiweu na Kimena cha Muukamba chumanite na kuumaniwa na anduala meawa ni muzungu moa na maimoa nundu mayandu maza kuetwa ni ngai kwou thina wa Muukamba yu ni mwewe bala waumie ni asante bwana mainge ina tie maundu na zito matiende na kiki na bayo kiki yandu mabweke kwa cha climate change kana mawethi oluluko ni mabendukie wiona ni kutia kithio kana ni kuputhia kana ni kwikata kwendege no kuputhia ndo yo go amo juloko itiketha ando kwetha serikali ni mbiwa na kama kweta andu makumola ya makeke ya maumba kindu kila isi biu no andu kila family na mbai cia Kenya ndo ciana tambo koma na imbai cia Kenya tika koma na ba ya mauti Kenya kila kaunti kaete andu la maya makiri tiko kone maokite ituke kwamba kwitia mowekeo na ti cia wekeo kwa ngai na kwa spirit ile syitu cia kwite bindani icio naso nikana kuma bubu tauma bubu wenda ndo meusyoka kungaliko ile ya ciako indi maende no cia maende yo cia ndila yo ndu ndila yo mutatheti ayikuila sio ndia ndo makwite wa likana ibinde amomo ndo makwi kaya mbombo ibo kuya ndo innocent na ndaka misi ngai kwa na maandiko ala mo Biblia ni ila ya songi ni muso ndaka me ya mundu tena nai ya ndwa mpaka nzao ya mwanza na yuo kaizia ando ala makwi bindani ya kambombo ya tutukitia weathi mao koko yuo mituki mukiki na ando ingi mona makwi innocent na hinda kama hizi ni sisi utumwa ona ugeza kweza na mbua ndika unga aundo ya ile kwa na sindi jote kwenda itika kwate yani aneza na ndo mekia ngelekanywa yoito yine yuko kamba nyene kio ngelekanywa ana no kana nyalo na mena thina wa mbua ndiku achao na nenda kina teka ila teki nyino nyo mbua yaua mwana kwambia mwe 10 yaua nesa ya atianisia bila ndo maambia kwa ndo maambia kwa acha atumia maisa rudi twandu ndo amaisa tulunga twandu yuno kwikala umango nando matimande mbua yuko unetwewa kana mathina la maende na kwikumbela nthino ya Kenya ni kwithia katika harakati cia kukitia wiathi na sindu ngila cikika kuku andu ingi mowa na thakame yo ititika mo matena makosa na thakame isu syitu andu mpaka njawa ya mwanza na nibo indi bwana maingi wa cia mupango la munene ketha ni kutoneka mbai cionthe ni kunyandu alamo na maithi kuwa Kiimani kila kinene cha Mount Kenya makathembe na matiti cia nthino ya Kenya uwekeo na matiti angai uwekeo na nekana Kenya thithwe na muwo nekana tucioke okula twaitene binda ya mauma maitu ila mbua ya uanesa na nthino ya inzio
na andu nimekala na mwiguano mate umenana mate uthokoana na nituonete undu thinu ene sio thokwana binda ya siasa kwa usindu icio nthe ni thakame ila yetikie ya andu ala matai makosa na nivo indi tukwenda kwitia uwekeo na bwana maingi no uende na kiko kiu cia kwenda kumbania mbai ii cia Kenya ambie na kamba ne kana indi pasiwe kana ni besobi kwa kuya kima kinene cha Mount Kenya tuketesie ndinu itu ya Kenya uwekeo kula kwi ngai na kula kwi au maitu na ala mabete iwe mubea Ithukiisye Muukamba eko twende baini tio buo kambane tio buo kambane itika kwata no ndo no ni tena bangi bango ya ukamba ti nundu na latilie sio kemao na latilie mwatu wangu mana wa malatilie ba na malatia ne undu na kwa ngata bitu manda biti nike neka na yu amalatia wa matwa yeba ila mogie ambe kimane kile chambu izao kimane kuchia ina chambu cha ina miaka miongo tano kitakiwa kwanza chaji ukwanza miaka esi miongo ya tano niko na hiyo kichinza mwaka wa 2015 nzau kuthiu cha ni kuthemba kana ni kuthiu cha zineti kwanza cha enza wiki machonde na yamba twethembo pe thembo na umunthe ni themba wa ni themba aha na yuende wegara ila namba tijebu niko na ndiye twathemba kwa nondo manda bitu yongwa hiyo mwaka wa 2015 ngwani wewe uye mwezi wa 10 ewe usia mai nondo mambire usia mai niwe makoka niwe moki sio kama moka ya mambo dabu mbuki mani jambo hizo mama maandie masako ba kwa sio kwa watu wako mabi kama medie bateki mama sio kima na ba mtongo kwa sio kima ya baiki masio kaba boinzao masio kambunzao imekala bila masio kiku ngo moki ba kabo kaba uye dembo ni ya kwa molita na ya to nandi kiucho nundu mayekala ako ndo kwa ndabi kwa tuunga melebu wimbia wathi ukijenza mwaka wa 2015 na mwambatia themboni na chuke mawende ena mwatu wa ngoma monde ngulugwezu ya andu asu ngumbau cia tene mapepa mo kakimani cha mbuinzau na maumabu mathi ithemboni ya mwatu wa ngoma masaku methia ithembo ite kindu na matha mabu mathi mutongune ketui na kuo methia kute kindu na niguo maacokie kimani cha mbuinzau na mutiwo mwa mete kimani wakanuko kaba watona nthi na bauma keguo nundu mabeba mandu asu matikala kundu kutekeguo mo ene indi me manthe yakeguo na kwe kwata indi iguma yiba rone ka kiwe na makolilie ti kunaki mwekale ba kitu kona kwena nza mwambia kwambia kweto mathina mambia je ile ndo asuma keti kila makoka mkwata tikakwatana ukamba uone ni andu mama sa kumoke market mayoka ni mose ngai spirit isu yoba tembe bukimani ati tikathembe masaku tikathembe itwi itakwata ukamba uone spirit isu ndesi akwata asia kwata ne ko yuko uma ubo wao akamukamba kukwata na mbua ikwata ne so ndo iteukela bandu bakua ko ni kutonde ko kethia mapepa mandu amatani cio no cio kitumi Muukamba tani cio ndu tani cie no cio kitumi ndo la ita ata nenanya ndo na siumo idisiebo sisi nela yu andu mekwa cha mbua igwe ndini ile nini na bangi ne manere ye tana nena ngana ta kitakoma na ba kwa useni kibwezi twaboya na tata bia sio kemao tata bia mwatu wa ngoma tata bia mkelonda na ndone ta mea yuti ndambesa chikwate mbesa teti uche nzo ba mbuinzao ati mabuti di
masaku na undu beteka masaku tike na kwa sio kama oteka jini we itu nini maiya mana ambatiche kina ambata kicha ambata mavyo mambe yakoneka kwina mbua yumbwe zimbinge inaoneka yaoneka kwina nya kwina ndini ambapo la yumechi mona kana maundu asimatike kana usizikale na kulia ndo minister wa kacha twetele na mwaka ni wendete yimona maundu amatiani la moni amateni kwambweni wechokia yako yonekete oula ta ko itangaza nje kuma madembo wetu yumba na mayona kwina talio ko iranje kwikala kutembwa ko wiasya elonino jela yotangazwa nandu ma science ititha ni wane na wina mwikio kana serikali yanangi andu saa na kutingwa elonino na nundu ngwata niwe tipo ya mabeba ako mabeba ni maisye kutingwa elonino mukambe kokia kutingwa elonino na ne yawetwa na tumea kana elonino nditha nundu spirit ya ndono wakaute syiko mau mwatu wa ngoma na kilundo matigwite muyo maya kwatanywa na kwa kitumiku ni kunesa kukombua nesa lakini yitiuka lakini ila mekwatanywa ende tukakwata mbuo kamba kila kingengo ndo hiya ne ngawa na syitu syo kamba olawe mopila juni we malombe mama sulu amasa eda nimekwenda mbai yo itete masapoti andu makethe nundu nyeje eda ni mbabu ni ndanda ngombe kijana ko ya ndiongololo timula ye kuya masako ya ndiongololo ninye ne mbeta abunga matapio ni kujyo so alina ko kiti ayo ti koma ngati ni alanjo yo metokeni nanje nako kitwinga likosia dilili zembo hizi zembiwe na basi toka ayete kanisa izemboni achinanganga mpaka yisindile izemba wakusima mekanjere yigila kibwe ka family su ya okie bwi kwana ngasindisi kwa kukomana ngalo mambe wajene mo uwe na ngamo no mo mere la tikikiu konye ni dudia o magaba naso masapoti ikwela unit no nengo sindisi tikwenda sindisi omini zisyakuli na kukona maondwazo tinengwe muda maziche kana kila tiwo nena nichalo na tichi kana nikikwekeka owe yuwe asya ukamba inawo ni mabebasu maandwa isu maitu matene na mukanengwe mwana na muinengwe ebinda kindu kila kiyo kamba ni kukisobya na muka kwata andu angi me umutethesya ingava na itepo ni kukuna wiyosu itete yari kendo tio leana nasyo none asya kwangelekanya binde laki usi wa kibwesi wangalete unangalete bandu ba myaka na la yinaambia kwigando maene nanga maasya ni water tap ni yete na chirite ya wito no kutinda twito mbuisyango ni nanye na me eta water table ni ende nenda kwa mboma nengelekana nindene mama nekana ngai kiti wendiwe uni wendwa ngai na neme ngai ukosewa mundu be nsoka ya sela usi nozi kibwezi kila wakana la katana hizi yakawala zokezu mbe musongo ola wanengiwe ba yake kelekana choma mwanzilishi wa mani no atekie nzoka nesu ni spirit yeto musuke no ameteki atwa eko na kwa baadhi nzio kana mduku ata umuzo nola wa uruka oke vya neti nzoka etenya iteko nijumie na ya Kilimanjaro ambapo kila kisele yini kibwezi nitenze cha Kilimanjaro yingoto message ya to kiete watita wochao tita wotibu na titike MBCD ota ndio mani taita koma la ta bitie mo no su mani tete ye ka wu kunu ke ka wono ke kita kwitwa genji ya kunaku kiki
tabika muthenya ucio takoma kwache kute muthenya ucio tethie ki 40 millimeters lakini kwache ta mukatethie ki 8 kwi bandu banauga no bana chambatie chambatie nicho na kuyaua kutaua ila tebikie guo nikikia mweja wekeo na mwana na namo tetia ng'ombe taeto kila teka labu kalibu shuma ile kama ukithekani yuzo nyola mwana te kama akithekani tesunga wane ngemu tesunga wane polisi tesunga wane AP ile tesunga tesunga wane nzo na mwile ingi yake thekani na ndo yu za serikali ndete kala ko kunya ndekaje ando asima athi kama kithekani na kwina mundu na tesungo yumwe kwamba kuona kana na lumeta mezi yuko u ilose wake wita wa womani wathelete kiw'uu ni maendie o manena na ngaibu mako machumwa ile kithekani na betwika moela me kithekani maisunga wa ni mundu ina mucha kithekani ta ila nene nzou ni choi masunga ko uwe ni nuthemba kati themba uthemba na yu kwa mbele anje iko kuthemba watu ko kuve itegemeane thembo mathembo manene mathembo manini thembo twa mbembo kale choku na yu kwa tunene tajile nene mwikada ile nene idhaa ni ya ng'ombe yende ka ng'ombe na mbui na ile ina miaka mingi tathembo ni kega hapa ende ka lunga na kwamba kuisia nundu yine peneti gwe beno taalamu ngi wa ndo ngi mabasi mayenda maikia na ngi kupima thembo uno mpaka tamba na ito kuja tedesi nikana yinga ila sia tikigwa ingwa mimi sie betanga ika shoka nande indi na ito tishoka tiri pia na yu muthe nola wa uthemba kwika wata nienda yu mutalatala wa mwabika mwambe aba na kwika wata itabika nengiti yabika na ng'ombe tabika mutu no suwa mbeti kwamba kuusia usini mwana wambe tikoma tia mukauli tika tidinza zane ng'ombe na mbui isite itwa wasabali indi pe patila sianga itwa iwa ndi jeba pati sia menga itao patila sia mamuza mamwe mamwe manamu kile muza ni aila kwaso kilungu na jo nditeke wa bandu bamwe jo nditeke wa bamwe na ndakame na kilwa twe chosi jo na indi hivi sika wa uno to no tio kezi ata ngala kanya ta kilui aje kungoni sine bandu nikijiji chake tio there hivi tiketa watu ya ndo ala mebu leu mboka itiketa kwa watu wanyo ng'ombe katikati tikatwa hapo ile ngindi tiona na yu muthe nola wa uthi kuthemba ulotwa aba yakathi kutia nu itinye nenda bundi thana ina nye tinye mutume wala yenda kutoke sianga kabile tikeza siamba kama na itita okay pesa mpaka mutumia na ikibidi chokwa chondo chokwa yuko unongo na kwa ninye spiritual nene na nengele na shokema ina ninye netwa kwaso inge na mam test ucha kwa ne hata ni choke na tena moka mwende kwa mwenda kina chao ni mwete chimbua ne kondo ngweka bwaye ati lazima nizenze mbuya enundu bwaye nailo vyonga kungaeto zimbo mabulira mate no kina usowe to bawo idembo ambuye tu lakini la mwibina yule tako na vyo sio nyosi mbuya yokia huyu usenyosi yake kwa zitako na tako na mongo la teji bwaye yoki usicho kimwana maiwana na beba no bwaye aje eba kyaumie ndika mwana maiki kana ti mbuya yekita na wite na ti water table yekita ya lete ni maonzu maiki family sia Muukamba tikite ngana na soko kuyendo ya kiwe chauna ko wasongo ngi moka hapo maila mokite nundu wa bata wa
ai motetio kana kwete mayani cio metha mena mission cio cia kimo ila makoma ndo meka utuku komete na yu neegwa guinena ta mutumea munene na wambe anuthemba yu chindu icha umiyeba sindu kana ndiwe waendie kwa jawonda kwambe yothemba kana waketie kutiwa ni thaku kana kwekiwata sindu mbao ni undu ithawe mwene ni mutumia ndini wakwa ni spirit niyo directia undu kaile kwika naki etha baba ide na etha nando bena muisho ando ndikuna ngumako kando ndambo ndili na na kende nice nikana nawe kuna na shende ndininga nyawo ndininga ndo alange mwana wako nikaende balabera bata yupune weka nesa ende kwatu eleje iyo tuiminai yo muukamba itwache ni wamina kukwata mwana munini okwo kupe mwana ozu aele kwizela netalatala ziliata kana kasiawa ni tasia kana nina kiveti chako ni kana kakivesi na kana kakatwika mutumia kana kukasia omo no sikasiawa pe ikitila siela si special cha mangwazo kana kune kasiawa nika kuzichokela ketwika kana nikatwika nawa kakatwika nya yes saizu keka ini keka okeke katwika kakatwika kindu kingi kayukila ke kakauma nikita wakiibu kana keta wala kakauma step na yake wimone kakokenge yela katwika nya waza yi kakangela lokasi no kakangela lomboi ila ndakame ikabakwa au mukauti kune kwe kutwika kama stage yesu kwa kana kabika katambito hi komana ila mukana kana katambito hi town sia secondary stage yesu yabu kana kaile kwamba kuthaiwa ni kwikwata kuthaiwa kana ni kobe wa mbui kakoa wa mbui yuka kakwataniwa na kakapetanga nanga indu ibe sin spirit mbingi kuyo lwande wethe yune kasiwa ke sote kwa kai mulengoni utola wako nicho kutimikira akaenda kakaiwa sine mbui ikangelwa nakayobe wenge ya ucha nikana ebindela ebikaende na koende oya jama katungo mubea koka soto anaende kayoka kethi ucha ula namuka ila siana kitika chobe kyo chobe kimo na yende kuma bumwende kayeze kayeke kalanga ethani kekenda kukolika kesukani kesukani we kesuka chatu